kwa constituencies round. Aim sio kupatia watu nguo na chakula. Aim kwanza ni kufikia hawa watu juu their need. Tukiwafikia tunawauliza mko na shida gani, mko na matatizo gani, wanaanza kutuelezea shida ambazo wako nazo. Kama sasa hapo wako na shida ya maji, barabara, hospitali, vitu ni mingi. Tena yenye imelipuka hatujasikia mali nyingine hapa, wanasema watoto wao wengi wako na mimba, na hizi mimba wako nazo wametoa kwa mjomba, wametoa kwa uncles, mashemeji. Imagine sasa tulikuwa tunafikiria tunatoka kwa mambo ya umaskini tunaingia kwa kitu kingine inaongeza umaskini. Juu kama mtoto anapata mtoto inamaanisha huyo mtoto ataenda shule, na kama jamii ijafunza watoto, hiyo jamii imepotea kupotea. Kwa hivyo tutaendelea kuzunguka ndio tupate kujua vitu zingine. Tukiziongea labda machifu watasikia, labda our leaders they will do something. Juu saa zingine wanaenda kuripoti na hakuna kitu, hakuna vile wanasaidiwa, lakini wakisikia hata imetangazwa kutoka kwa radio, na sijui kwa nini hata wanaogopa media sana kushinda askari ama polisi, unapata wameanza kuogopa. Kwa hivyo tusipofikia hawa watu definitely hatutajua shida wanapitia. Vile tumefika hivi karibu tumejua shida zao na tutaona vile tutaweza kuzishughulikia sisi kama leaders. Asante.